I zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam trenutno na godišnjem. Mislila sam da vam snimim jedan mini vlog šta radim za vrijeme godišnjeg, gdje sam bila i tako dalje. Već je prošlo par dana od kako sam na godišnjem, ali mi je sad pala ideja, tako da ću vam snimiti neki mini vlog kako bi se i oprobala u tome. Trenutno traži mjesto za snimanje, za trening i uvijek je negdje neka buka, ljudi se kreću i tako dalje, tako da sam morala da ustanem u 5 ujutru, a da dođem ovdje u 7 i opet je gužva jer je ipak ovo Beograd. Tako da, ko još ustaje od vas u 7 ujutru da trenira? Samo oni koji imaju disciplinu. Motivacija postoji naravno uvek, unutrašnja motivacija, ali disciplina mora bude kako bi uspjeli da ostvarite svoj cilj. Mislim da sam došla na destinaciju gdje ćemo sad da se raspakujemo i da snimimo trening. Neću snimati to u vlogovima zato što već će biti poseban video sa treningom na kanalu, tako da to je to za danas. Idem sada treniram, pa snimamo ovih dana šta radim. Mi smo na velikom ratnom ostrvu. Istražujemo trenutno. Nadam se da se nećemo izgubiti ili da će nas neko napasti. Lido se nalazi na severnom špicu velikog ratnog ostrva na reci Dunav u opštini Zemun. Lido je peščana plaža koja zauzima mali deo ostrva i nije stalno nastanjena s obzirom da je veliko ratno ostrvo zaštićeno zakonom i urbanizacija nije dozvoljena. Zemun ima prirodno odmaralište, peščanu plažu na najlepšem i najčistijem delu Dunava, na samom špicu severnog dela velikog ratnog ostrva. Mnogo je lepo i toliko je priroda za Beograd da je to čudo. Čudo. I lepo ja kažem da ovdje ima svašta nešto, samo ni ne znaju. Mi ćemo otići na kraju. Mi smo prošle duž cijelog ostrva i tu vam se nalaze neke napuštene kuće, razni ljudi imaju svoje, ali prelepi su zvukovi, prelepa je priroda, sve miriše. Kupalište i naziv dobilo po italijanskom letovalištu koje se nalazi na Jadranskom moru Lido di Jesolo. Do početka 2000. godine na Lido se moglo doći isključivo plovnim prevoznim sredstvom. Ukoliko ste tada imali barku, čamac ili glisar, bili ste car. Ne samo jer ste mogli da se vozite uzduž i popreko Dunava i Save, već i da odlazite na Lido kad god želite i da tamo ostanete koliko vam odgovara. Svi ostali čekali su u redu za skelu. Ovo poznato zemunsko kupalište posjetiocima ne nudi neki naročit sadržaj u klasičnom smislu, nema restorana, barova, klubova, prodavnice, trafika, ali zato možete da se kupate u Dunavu, pravite kule u pesku, uživate u hladu, igrate karte, šah, pričate sa porodicom ili uživate uz pesmu i gitaru. Ovo je Lido u Zemunu i prelepo je stvarno, odmor za dušu. Bog.
danas Zemunski kej i Veliko ratno ostrvo spaja pontonski most koji vojska svake godine na početku sezone postavi i rasklopi na kraju. I sad smo na mostu, prelazimo most. Ovo je predivan dan za snimanje, predivan dan, baš je lijepo. Baš je lijepo. Znate ono kada ste bili klinci i željeli ste nešto da uradite zato što vam se to dopada, ali niste jer su vam uvijek govorili šta će reći ljudi, komšija, šta će reći familija, sramota i tako dalje. Postala sam umorna od toga šta će ko misliti i pričati. Već jedan period svaki dan radim na tome da menjam svoj način razmišljanja i zato sam odlučila da ispunim sebi želju bez obzira na sve. Šta god mi radili sa svojim životom, uvijek će biti ljudi koji će imati nešto da kažu, da se ne slažu, da zamere, da imaju negativan komentar, da smatraju da to nije dobro, da nije za nas i tako dalje. Sa takvim načinom razmišljanja mi postajemo zarobljeni i onda nije ni čudo što ima toliko nezadovoljnih, isfrustriranih, iskompleksiranih ljudi jer svi žele samo da se dopadnu drugima, a ne sebi. Rade stvari kako bi bili prihvaćeni od strane društva. Umjesto da sebi kažemo šta me briga, ko će šta reći. Ne živi on moj život, nego ja. Naše je samo da prihvatimo da ne možemo svima da se svidimo i to je u redu. Važno je da iskoristimo svaki trenutak u svom životu, da radimo šta želimo, šta volimo i šta nas ispunjava, a ne šta drugi misle da mi treba da radimo i kako da živimo. I da, treba da budemo ono što jesmo. Živite život, trčite, skačite, vrištite, smejte se, zavolite svoju ludost, radujte se sitnicama i uživajte u trenucima. Ako ste gledali od prošle godine, imali smo tu bundeve i ljute papričice. Ove godine je paradajz, koji je veoma ukusan, probala sam. A ovdje nam je krastavac, isto tako prelep. Ovdje imamo jabuke. Tamo nam je kruška, smokva, a ovo nam je banana. Mnogo volim da dođem ovdje zato što smo na polju, sve je prirodno. Ovo je moj pas Una. Našli smo je na ulici kada je bila beba, udomili je i sada je već punih 7 godina kod nas. Od malih nogu bila je uvek šašava, dešavalo se da nas otprati do škole, uđe u kancelariju na poslu, u prodavnicu, ali nam je uvek bila verna i odana. Ukoliko negde odluta, uvek bi se vratila i sa velikom radošću nas dočekala. Una je naš pas čuvar, kad nismo kod kuće znamo da je kuća u sigurnim rukama jer je ona tu. Ona je jedan srećan, pomalo smešan pas i mnogo mi nedostaje. Uvek kada odem kući mnogo se radujem jer znam da me ona čeka i da ćemo se obradovati jedna drugoj kao pravi prijatelji. Mi smo sad na Fruškoj gori, idemo za Novi Sad.
Da li ste znali da je planina Fruška Gora bila ostrvo u Panonskom moru do pre 90 miliona godina? Kada je more presušilo, ostrvo je ostalo bez svog mora, ali mu je u zamenu za to priroda dodijelila ulogu jedine planine u ravnoj Vojvodini. Fruška Gora se prostire na dužini od oko 80 km između rijeka Dunav i Sava. Nacionalni park Fruška Gora je karakterističan po velikom broju ugroženih, retkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Na Fruškoj Gori postoje 3 prirodne pećine. Najviši delovi Fruške Gore su najposećeniji i najatraktivniji posetiocima zbog mnogobrojnih izletišta. Crveni čot, Veliki Gradac, Iriški venac i Stražilovo, na kome se nalazi spomenik pesniku Branku Radičeviću. Ovu nisku planinu krasi 12 veštačkih jezera, a jedno od najlepših, Ledničko, trenutno je isušeno, ali će se kroz nekoliko godina voda opet vratiti u jezero. Mnoga od ovih jezera su namenjena pecarošima, a za kupanje su najpopularnija Bruja kod Erdevika sa malom plažom, Sot koji osim plaže ima i ugostiteljske objekte i najuređenije od svih je Borkovačko na samo 3 km od Rume. Fruška Gora je jedinstvena planina u Srbiji. Naizgled nevelika, ova planina u sebi krije mnogo toga. Ovdje se nalazi svet bogate flore i faune, predivne prirode. Također, na relativno malom prostoru se nalaze brojne kulturno-istorijske znamenitosti koje se nikako ne smiju propustiti. Uživajte u pogledu! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.